Mina ngingu-Crispin Ngulube. Silokudana okukhulu usibona silapha mntanami. Ngoba besibuye lapha sizitshela ukuthi sizoxoxa ngezinto zama pensioners jikelele sonke. Kodwa nanku ke sokufika lapha sesikhetha sokuthi hayi esiyakhuluma labo abanye hayi. Yikho ubone nje abantu belothuka because majority of people bahle baphuma. Senziwa ukudana okukhulu esikubonile. Into yethu le as pensioners sesikhale sakhala but ukhanya kula muntu osizwayo. Unga pensionwa kwelakithi usuthathwa njengomuntu ovele useless. Awuselani lokuthi uphathwa njani, siphathwa okungaziwa. Ungathi uyakhala nalimali akade ikhulunywa ngumfowethu lapho ukuthi sithole ngama$50. I$50 yona le iyathenga khathi esikhona. Sibese sithola lezi izigi yakhona ayithengi. Then inkinga esukube khona ngekuthi labantwana ofanele ukuthi ngaba sinakekela sesinje. Bangapha abantwana bakhona ilizwe kungalamsebenzi. Abasekho. Uyabusuthemba ukuthi ngasebenzela leli lizwe, ngisebenzela impilo yami yonke ilizwe. Whether ngibe ku-private kumbe kuhulumeni, but it was all for the country. But ekugcineni awusanakekelwa ngisho. Kade sibe khuluma lapho umfowethu nxa uvela usile 60 kusiyala ama chronic illnesses sibalawo. But uyalatsha uthweni. Njengoba uyakhuluma lapho umfowethu kade uzahambe esibhedlela bafike bathi alright ugula lokhu whatever kumbe iBP whatever subhalele iprescription hambe thenga imali yakho nithethe. Imali yona leyo esiyithola through the bank bathatha ama bank charges wona. Sigcina sivele singaselethe sikuthola. Ikanti you would have expected ukuthi ngahulumende uya intervene la khona. Athi ukuthi pensioners must be exempted from bank charges. But akula into enjalo. So at the end of the day, equality of life of a pensioner in Zimbabwe iphuwa okumangalisayo. Sifa lesikhathi singakafiki. Ngoba nxa ungasozithole ukudla okweneleyo, ungasoze welashela mhlawumbe usugula. Definitely the quality of your life is very poor and asozuphila isikhathi eside. So sibuhlungu kakhulu. Besithi namhlanje siyaba ledali. Kuke kuqoqwe lama pensioners wonke ivikaje sokuthi ngahulumeni ngabani. Siyakwazi ukuthi kule NASA la iranwa i-HR but generally sonke singama pensioners. That's the bottom line. And sonke singaphansi kwahulumende nalesikhangele ukuthi asinayo. So yiyo mntanami into enganayo isiphathi kahle. Sikhangelela ukuthi sike sizwakale ngelinye ilanga. Ngoba izinsuku zethu ziyasondela ezokuthi sisuke lapha size siloke